Sanibonani ke ubongiwe lo Ndlovukazi ngiza nendaba wona uzanani nendlebe. Namhlanje ke siphethe story sa sisi usisi ungenela ku DM yami wathi bongiwe Ndlovukazi ngiyakuthemba ngestory sami ngiyacela ukuthi ungixolele sona. Hayi ke uthi usisi yena wakhula ekhuliswa umkhulu wakhe ozala ubaba wakhe. Wase lo mkhulu wakhe ngoba wayehlala ne step grandmother sakhe ugogo kodwa kwangena ugogo zalo baba wakhe kwakumunye ugogo nje uthi so lo gogo lo wamkhulisa kodwa uthi wamkhulisa engamphethe kahle uthi wayemphethe kabuhlungu kakhulu indlela emhlukumeza ngayo wawubona ukuthi akuyena ugogo wakhe wangampela and to such a point whereby wengakwazi ukuthi atshele umkhulu ngoba phela ngekhathi akudala ungakwazi ukuthi uvele nje uye kumuntu omdala uyosho uyochaza ukuthi ugogo uyangihlukumeza. Uthi ke into eyenza ukuthi azagcine ehlala nomkhulu lo ozalo baba wakhe was because uma wakhe washona umntwana esemncane kakhulu wase ke beyamqoqa kumkhulu. Uthi abantu bakufamily kababa wakhe akabazi ngaphandle kwalomkhulu lo and umkhulu yena usashona. Uthi so abantu bakubuka mama wakhe nabo futhi akubona abantu abakhulele ecaleni kwabo because wakhuliswa abantu ba society la kababa wakhe. Angiyazi ukuthi iyenze sense ninginama but story siyaqhubeka. Uthi usisi logogo lo wayemhlukumeza to a point whereby ngisho seqala untombazane engena estagini sokuthi usewumuntu osifazane manje uthi ugogo wengamthengeli amapets. Uthi wethi makahamba egoga yocela ukuthi gogo sengisesikhathini manje ngiyacela ukuthi ungisize ngezinto zokuthi ngikwazi ukuthi nginabukelise ugogo athi cha akanayo yena lo mali leyo. Uthi to such a point whereby umntwana wethatha amaduku nezikhafu ayethi makazisebenzisa esikoleni athathe zona azisike office ayigoqe asebenzise zona esikoleni ukuze akwazi ukuthi afunde esikoleni. Uthi impilo nje ayiphila yayingekho lula ngalendlela leyo uthi wayephila impilo ebhlungu kakhulu. Uthi to a point whereby ngelinye ilanga waze wahamba waya kamakhelwane kumama wakamakhelwane wayosho ukuthi manje mabe ngisacela ukubuza ukuthi awunawo yini amaphedi. Wathi lo sisi lo ayemntana manginawo into enginayo amathemponi nangampela wamnika umntwana ini amathemponi. Umntwana ke ngathi usikhathi usayintombi akakashaya isikhathi ukuthi akwazi ukuthi asebenzise amathemponi. Uthi wazama ukwasebenzisa even though kokubhlungu kungekho right ukusebenzisa kwakhe amathemponi kodwa uthi waqhubeka wazama ukuthi asebenzise ngoba yayingekho into azoyenza ngoba ugogo ngala uvalile umnyanga akafuni nemali yakhe akafuni ukumsiza. Ngisho umntwana ekhaya uthi wayengicisha ngisho ukudla ugogo. Uthi to a point where ngangithi mangipheka ngiphekele ukudla ngiphekele thina sumndeni sonke ugogo mase ngithi mina ngiyophaka mina umzukulu kaleli ikhehla leli ahleli nalo. Uthi ugogo anqabe athi ungakuthinti lokhu kudla lokhu kudla okwabazukulu bami nabantwana bami. Athi ke umntwana aphile impilo ebhlungu kanjalo ayiphileke leyo impilo ebhlungu. Uthi sekwaziwa nabangani bakhe esikoleni sebemphathela isikhafutina njalo ukuthi akwazi ukuthi umntwana akwazi ukuthi athole ukudla. Uthi nakamakhelwane uthi wethi mancishiwe ukudla ahamba ekamakhelwane ngoba kamakhelwane ke babemphakela akwazi ukuthi bakwazi ukumphakela. Uthi ugogo wejwayele ukuthi asha amagama amaba yiswana amqalekisa umntwana athi ukusalayo nje ngeke uzuphumelele wena empilweni kwayilo matric lo uyothi uthole usunengane. Uthi wayiphila umntwana impilo ebhlungu ezwiswa ulogogo lo who's a step grandmother kulengane. Uthi ke impilo ayiphila yengevi ibhlungu yaqhubeka kumntwana ukuphike manje use university njengoba engibhala lesi story nje usese university awuzozwa yini usisi abese agcineke sekwazile ukuthi aza aphumelele aye university kuzo zonke lezo inkinga ayedlula kuzona. Uthi lapho ke ngaleso sikhathi angithi ugogo umqalekisile wathi awusoze ube yinto yalutho. Uthi azama phushe uthe saphusha kanjalo nje esikoleni. Uthi ugogo wazi wamtshela nokuthi uzoba nomntwana nje ungakasiqedi isikole. Uthi nangampela ugogo wakhe wayemenza ukuthi abe umuntu ostrong indlela abona ngayo noma emhlukumeza kodwa kwamenza lokho ukuthi akwazi ukuzimela usisi. Uthi ke ayimasefika ke euniversity uthi engakafika euniversity wese eze usisi aqome umfana ngoba naku umfana wefuna ukuthi amthengele
ama-sanitary pads, akwazi ukuthi amthengele nezinto zokugcoba, wengave eqoma umuntu ngoba naku emqoma ngoba emthanda, wesenzela isimo sakhe ngoba kwangekho umuntu owayezomnika lezo zinto. So uthi ke masefike e-university ke bese hlangana neinsizwa, uthi insizwa yayisho ngehwanqa la, insizwa yakhona inamehla amancane engathi iChina, uthi insizwa ingathi nebali limhlophe elikhazimulayo, uthi wamuhla umfana sesibungiwe, uthi ngamthanda umfana, uthi umfana wayehlala ngakithi kodwa ehlala like nje kwenye indawo eqamamana nasekhaya. Uthi ke kuze kushayeke isikhathi la kufanele ngiyovakasha kubuka mfana, nangampela umfana sihambe naye, masifika kubo siyafika, ayike umfana zameke kuthi ngalolo langa basebetsheliwe nje abantu bakubo, umfana wabatshela abantu bakubo ukuthi uzongiletha. Uthi mangifika khona umfana abese introduce kumndeni wakubo, uthi umndeni wakubo ungithande sisibonge, uthi kodwa mangingena kulomuzi ngiyabona ukuthi kulomuzi kade kulele ziko, uthi to such a point whereby ngabona ukuthi nokudla ababengenzele kona, babengenzela ama-chips, amazambane kanye nesinkwa, ngabona nje ukuthi babepatanisile. Uthi kubo kale boyfriend yami kwakudliwa kanye ngosuku ngoba kwakuzama ukuthi kusave ukudla. Uthi nangampela, uthi mangifikile ngizombona, uthi ngahlala ke ngaleyo langa ngajabula, umndeni wakhona ungithanda, wonke umuntu wakhona engithanda, kwaze washaya isikhathi sokuthi ngihambe ke. Uthi mangifika ngizovakasha, ngangayena umuntu ojwayele ukuthi angene khona endlini, ngangijwayele ukuthi sihlale eminyango nomfana sixoxe indaba zethu, sixoxe kube mnandi kanje. Uthi ngelinye ilanga ngimvakashela, uthi sisibongiwe indlela ekuhlushonga ngayo kulomuzi, uthi hayi kwakungekho right. Uthi sihlale eminyango ke, ngifike ngizomvakashela njalo mangibuyile e-university, ngibuye ngizomvakashela, sihlale eminyango sixoxe eminyango. Uthi ngelinye ilanga kutholakala ukuthi abantu bakuba bekho, akukho umuntu kubo, kukhona yena yedwa. Uthi bese ubhuti angicela ukuthi hayi no, cela singene endlini sihambe siyokwenza into ka1. Uthi hayi nangampela sabambana ngesandla, wangidonsa wangisa la bejwayele ukuthi balale khona nabafo wabo. Uthi mangifika lana sisibongiwe ngiqalaze, uthi mangifika lana sisibongiwe ngifike ngiqalaze embedeni, indlu ingcolile nje. Uthi embedeni kunekati lilele la belala khona, nakhona nje akuyona indlu eclean la belala khona beshera nezingane zakubo. Uthi athi hayi no, ngizolisusa leli kati lilala nathi embedeni. Uthi hayi ngibona ukuthi hayi kunzima la. Uthi nala embedeni sisibongiwe kugcwele iboya, la kulomuzi kunezinja namakati. Uthi iziboya zigcwele umbhede, ngivele ngibona ukuthi hayi ngiyahluleka, angeke ngikwazi ukuthi ngilale la. Wethu uthi ke angithi ufike kungcolile, uthi bekukhona nekati embedeni. Uthi makabheka ayiwa vela atheneke off, azitshele nje ukuthi ngekakwazi ukulala la. Uthi lapha kulwamuzi amakati ayehamba phezulu kwelokhuzana kwamakhabethe ekitchen, and abantu bakhona bengamind nezinja zakhona, imidlwane yakhona ihamba phezulu kwamatafula. Uthi nje abantu bakhona nje babengamind life, kodwa ethandwa kubo kamfana. Uthi bemthanda ngalendlela le. Uthi to such a point whereby kubo kamfana indlela inkinga ezaziziningi ngayo. There was a time la uthola ukuthi enene uzofika azovakashela umfana, ahlale kuphi eminyango, angangeni ekhaya egcekeni, ahlale naye emgaqweni, shothi baxoxe and uthola ukuthi futhi kuneyinsuku la kufuneka beze bazobonana, uzophuma kube edlile ngoba uyazi ukuthi ukudla kukho kulwamuzi, aphume kube edlile, enze sure ukuthi uye toilet kubo ngoba kubo kamfana lalingekho itoilet. So nje kwakuyinkinga nje kubo kamfana. Sanibonani ke ubongiwe lo indlovukazi, ngiza nendaba, wena uzanani nendlebe. Okay, siyaqhubeka ke nestory. Uthi usisike abese eyayeka ngithi ayeke ukulana umfana ke kubo kamfana ngcolile sesizwile. Uthi bese kodwa baqhubeka nomfana, uthi bajola umjola, uthi ushisa uvutha umlilo namalangabi. Uthi nje uyaqhoma umjola, indoda imphethe kahle. Uthi ngelinye ilanga ke behleli ke nomfana, ngithi base university bobabili, kuthe athole iphone
kamfana wayibukela nje a soap on TV kusho ukuthi leyo soap leyo abone ngathi le ndoda iyachitha whatever athi nama uthi ke ngicheck umuntu wami ukuthi khona into ayenzayo ni uthi uyathola ayivula ifone indoda yakhe vele ishila ifone usesikoleni uthi makathola hayi cheat indoda ichitha ibuya ngokuzolala uthi amantombazane mhlawumbe more than 30 ku Facebook uthi more than 30 uthi athole nokuthi ubhuti unenye iaccount ayenzile angayazi and le account le enye yesibili inesithombe sentombazane kanye nengane uthi le yakhe ayazi original yokuqala inesithombe sakhe ku DP uthi I got so confused, I was so stressed. And what I did, ngase ngithatha ifoni ngiloga in kulomunye Facebook ngathumela intombazane hi. So mangithumela intombazane nangempela irespond ngiphendule ithi hi. Bese ngiyayitshela intombazane ithi hi sisi imina umuntu kaSibanibani ngithole ukuthi unomunye Facebook oyifake and ngabona ukuthi kunesithombe sakho. Mina indoda yami le ngipregnant kwashamananga nanga kanje and manje ngithola ukuthi uyangichithela and kade ngathana naye. Ixolise intombazane ithi sisi bengazi mina ukuthi unomuntu lo wangitshela ukuthi akanamuntu and bengazi nokuthi upregnant uthi hayi usisi ngikutshele intombazane sigcine sesivumelanile ingitshele ukuthi izohlukana nalomfana hayi nami sivumelana uthi ngiqhubeke lapho la kade ngigcine khona ngithathe iphone futhi kamfana ngithi kumina umfana sesikoleni ngithatha iphone kamfana ngiposte ku status ku WhatsApp ngiposte isithombe sami uthi akekho ngithi intombeni zakhe akekho ngisho yedwa blockiwe ku status uthi bese ngibhala izinto ezinhle ngami ngithi this is my wife, this is my future, uyiko konke ngimthanda ukufa uma weyingane zami uthi nje anything beautiful about me that I could post lo ngilanganisa nje ngeyithombe ngiza ngeyithombe nje uthi hayi awunyakazanga kanje WhatsApp kamfana uthi kwavungama uthi wonke umuntu wethumela ama emoji hate abanye bathi ungenza isilima wathi awunayo intombi abanye bayakhuluma hayi ke uyeza upart 4 nizoza ukuthi ke umfana masethola ukuthi ubephethe ifoni yakhe kwenzakalani ngicela ke nizobona guest yami yodumo sanibonani ke umuntu womuntu lo umngani wami lo awungena umuntu wami umuntu umkhwenyana kaPhumla so nje nina manithi but ke background ikhona nazi ukuthi useshadile so sizama ukuthi ushadile angithi siyakhumbula ukuthi upostele ithombe zakhe amantombazana ayakhuluma uthi kwayile kade ibhalela ku Facebook bagcine bevumelene naye ukuthi okay sisi ngizohlukana nomuntu wakho uthi usisaya bavumelane futhi kube mnandi nje kudluleke uthi ngaleso sikhathi uFacebook wendoda ubusy uthi kubusy nje la ngiposte khona ithombe zami uthi okay kusho ukuthi umfana abuye esikoleni uyabuya uyalala intombazane yona uthi mina bese ngingasekho uthi mangibuye ngiyamfica nami uselela uGayi uthi mangifika shame isono and ngizomqulisa amacala and ifoni yakhe ibhizi akazi umfana uluzilalela uthi bese ngiyambuza ukuthi ngimtshele ukuthi ngibonile ukuthi ubusy wenza izinto engazithandi and kanje kunje uthi uyalazi ukuthando ngibe islima ke nami umfana ngithembise ukuthi ke angekaphinda ngijithele angekaphinde kube mnandi ke siqale phansi kube ngathi liyavutha uthando uthi ke lokhu ke umfana mina yikho vele into angenzela yona ke sekuwama Valentines umfana akangithengeli lutho normally imini ojwayele ukuthi ngimenzele izinto ngimthengela ama gift ngeValentines lawo ma gift lawa asuke eyimpahla zokuthi umfana agqoke because vele umfana wenginawo ngisho impahla zokugqoka wegqoka iskipa seANC noma seIFP esikoleni uthola ukuthi uzogqoka futhi isonto lonke akasiwashi nje uthi enene ke so ngizama ukuthi ngimthengele nama roll on nazo zonke lezi zinto nje lezi ngizithenga as ama gift ukuze angafile ngathi ngibone ngathi uyinuku even though hey nuku
uthi ke abese kamthengela igoqe ngeValentine amgoqela izinto ama-gift uthi umfana kabesekho imbali la ka-next door yakamakhelwane amnike yona imbali uthi kwangenankinga because we-understand ukuthi umfana i-background yakhe uwumuntu ophuma osizini and ezitshela nje ukuthi yazi ukuthi impilo yethu kushuthi ngelinye ilanga izoba right uthi ke kukhona ke lokho ngalolu suku le-Valentines abese yambuza ukuthi hawu baby ngisacela ukubuza ukuthi iphupho lakho nje empilweni yakho uzibona ukuphi from nje 5 years from now athi enene ngempilo yakho nje yini ofuna ukuba yiyona kahle nje ubufunda nje athi umfana yena ufuna ukona i-tavern uthi intombazane bese ngivele ngibone nje ukuthi hayi amaphupha ami no baby haya wafani Nkosi yami ngoba yena lento ayifisayo mina angifisi and angiphuza utshwala ngikaze ngize ngibulokotha utshwala ubaby wami yena ucabanga ukuthi abe ne-tavern uthi ngibone nje ukuthi hayi amaphupho ethu awahlangani kube nzima ke kanjalo uthi ngaleso sikhathi ngithathe ke ngalo Valentine leyo ngithathile ke leyo mbali mina ngimthengelile ke izinto ekwazi ukuthi manje esikoleni akwazi ukuthi agqoke lezo zinto instead of ukuthi agqoke lezi kipa lezi ze-ANC asigqokayo noma ese-IFP wegqoka noma isiphi nje nese-DA wengasigqoka nje ukuthi akwazi ukuthi aqhubeke esikoleni because babehlwempu ngempela kubo kamfana usisi uthi enene kusho ukuthi it was so hard uyadila nalenkinga kalomfana lo mfana ukuthi uyi-serial cheater uyazama shame uyazama hey umfana uyacheat uthi abese sitshela ukuthi hayi ngeke this is not good for me and for my health ngiyamshiya umfana vele futhi nje base kuvalwa izikole nje ngizoguduka ngekhaya ngifike ngithi ukubuyisa ngihluza ingqondo uthi uthe esahlele ekhaya ehluza ingqondo kwafona udade wamfana udade wamfana ucela uzovakasha udade wamfana omncane uthi ngempela ngivumeke nami ngibona ukuthi hayibo umuntu wami vele insizwa ke nje umfana wakho uswahli uthi yinja yensizwa usho isho ngoboya ikhephuzela uboya inoboya emzimbeni inoboya nje yonke indawo umfana uthi muhle umfana ukuthi uyinungu nje umfana okay uthi abese afike kavakashe kubo udade wabo kamfana uthi ahlala usuku lodwa nje and abese yahamba ubone ngizibuza ukuthi then kwenzekalani but ngingamnaki agoduka ekubo uthi ke bese ngayisikhathi ehamba nje usisi kungena ucingo mangena ilokhuzana ku ring phone but kungena imessage mangena imessage kungene isithombe hayi uthi ngeke lesi sithombe lesi esani isithombe esetotolozi likabhuti uthi hayi ngeke leli totolozi ngiyalazi athi hayi ngeke le pipe ngiyalazi phela athi hayi uthi lide lilapha ya uthi ngibone nangezandla ngoba welibambile ngezandla uyibambile but akavelanga ebusweni kuvezwe isingezansi sakhe uthi uyibambile ngesandla ngisho ngithi le mino nje le ekalobhuti lo uthi akukhulunywa ngalutho uthi ngivule sesibili isithombe intombazane ngikhombisa iconversation phakathi kwakhe nomfana ukuthi bayathandana bona uthi umfana intombazane umfana uncenga intombazane ukuthi ayize izohlala izomvakashela untombazane uthi enene kanti wena unayo intombi athi omunye cha mina ungamnaki ke nje lowo nje woza wena uzongivakashela lo uyo understand uthi ngibona konke lama WhatsApp ngathumelela le ntombazane uthi hayi ngisikhihle sikanandi uthi ngamemeza bonke ngikhala endlini ekhaya baxayile nje lona ukhalelana uthi hayi picture after another skemegeme after another message after another uthi usisi lo naye ukusho ukuthi babathumelelana ama-nudes ngalesikhathi emthumelela uthi nosisi naye shuthi wathumela inkomo yakhe uthi ngalesikhathi ethumelela inkomo yakhe usisi shuthi ayidelete kodwa ngoba akafuni ukuthi usisabone inkomo yakhe uthi into ezazibhalwe laphayana umfana uyamncenga ukuthi akeze engathi nje nontombazana usekhethile uyamthanda umfana engathi nje into seyenzekile vele isidlulile kodwa intombazane lo munye uthumelela le ntombazane uthi yo ngakhala ngahetheka uthi hayi still kulowo mhetho wami ngiphinde futhi e-university ngiyafika e-university ngiyaphinda mangiphinde e-university ngiphinde indoda yami ngiyamthanda umfana muhle umfana ngithi insizwa ziphelele and manje ngivele mangicabanga ukuyeka ngivele ngicabanga ukuthi awu amandla amangaka ngizama ukumfaka ne-roll on umfana ngizama ukumshintsha ikipa ze-ANC umfana hawu Nkosi yami ngeke ngikwazi
uthi usisi athi okay babuyelane nomfana, umfana peak amfike makambuze evasithi umfana ndini how, and then yini le uthi umfana peak ahlale lapha, uthi aphike ngathi usecaleni enkantolo, uthi athi angiyenzanga nje lo nto mina how, uthi ke usisi adinwe but ngalesikhathi sakudiniwe nje kusho ukuthi ngalesikhathi kusamuncwane endlini, umfana vele aphuma ahambe uyobukhutshwala ubukha ngamafosholo, uthi ubuye umahashube, uthi yazi uhamba ubambelele indongeni akazi nokuthi zikhala ngani. Uthi ke but umfana uyilo muntu lo nkanta uyakuthanda ukukhuluma, uthi haya nkanta umfana uyakhuluma umfana uyankanta, uthi ngeze ngiyacekeka kusavuma ukuthi ngikhulume. Uthe suku umfana waphalaza embedeni, aphalazela umbhede umfana, waphalazela umbhede umfana, uthi ngadinwa khona ngidinwe kanjalo. I'm thinking kuzolala mina la, funeka manje ngisuse la mashidi, ngisuse lezi ngubo, ngayisusa. Uthi because phela kufuna ngilale manje na ngisikoleni kusasa, ngayifaka kwi-bathtub kashiya. Uthi ke ngavuka ekseni ngahamba ngaye esikoleni, ngageza ngahamba ngaye esikoleni, ngasuka emva kwalokho ngafunda. Uthi umfana akayanga esikoleni, uthi mangibuya ntambama ngibuya umfana ukhona, ngiye toilet ngithi ngiyochama, nazi ingubo zokulala. Ngimbuza umfana hawu awuwasha ngani lezi zinto oyiphalazele na, athi bena becabanga ukuthi zizowasho yena masefika. Uthi hayi ngisho ngithi yazi Nkosi yami ngizalelwe yinje endlini. Uthi ngibona ukuthi hayi no ngizalelwe yinje endlini. Uthi lo mfana ngibona ukuthi hayi no lo mfana nje akadalelwanga mina inhlobo nje, mina naye nje cha sidalelweni. Uthi abese umfana asuke emva kwalokho, abese futhi njengoba ngena nje aphinda phuma umfana ahambe yobuhlaba futhi njengoba ade ebuhlabile ngayizolo. Uthi umfana makabuya ke this time ebuhlabile, umfana kusho ukuthi abuye azama ukuthi uyophalazela etoilet. Uthi uyaphalaza la etoilet, aphalaze uyatoilet la etoilet, uyazikhulula la etoilet, azikhulule. Kusho ukuthi umfana angasindabi, umfana angasindabi, bangasindaba ahamba embedeni. Uthi usisi cha angibonanga kusho ukuthi umfana angasindabanga, afike futhi la embedeni aqhubeke la egcine khona phalaza. Ngalesikhathi phalaza ngimthethisa ngithi akasukume aye toilet ayolukhuza ayophalazela khona. Umfana ngalesikhathi ethi uyasukuma kugcwele amasimba embedeni, gcwele. Umfana umoshile embedeni, ungculisile umbhede. Uthi intombazane ngithi maye babo, uthi ngithi awe ma, uthi ngithi awe Shembe ngibonwa yini Nkosi yami, uthi ngithi awe ma kwaze kwakuningi Jehova. Uthi ngibona ukuthi hayi no ayingangami hayi kuncane ke lokho, siyeze sigemeke masilandela. Uthi usisi ke bese afonela abangani bakhe, angithi uyaphalaza umfana ubhoshile, tafanele abangani bakhe abatshela abangani bakhe I need advice now because she's so lost. Umfana uyamvuvala, umfana uhlala emqashweni, usisi uhlala eres. Okay, bese abangani bakhe bathi miyeke hlukana naye, like akakudeserve at all this guy, akekho right for wena, mshiye. Uthi usisi okay fine, futhi ngaleso sikhathi usisi wakhe wekhona evakashile futhi nakubo kantombazane. Uthi abese yahamba kusisi wakhe. Uthi ke nangempela zame ke lo usisi umngani wethu ukuthi aqoqe aye la kumfana afika athathe izinto zakhe. Uthi umfana amncenge uthi nje athathe into zakhe aqoqa ahambe amshiye umfana. Uthi nje sezibonile na ukuthi hayi ngamuva on nasesikoleni. Uthi umfana kuthengele ilanga nje uselokho emlandele eres. Uthi uyeza eres uza nasesikoleni. Uthi hayibo ngimtshela ungiyeke sengiphumile kuwena ngihlukumezile sekwanele. Umfana uthi amncenga amtshela ukuthi seshintshile. Uthi hawu ngoba uthando luyisilima, uthando linamanga, uthi nami ngikholwa ukuthi umfana ushintshile. Uthi bese
umfana angimema athi cela ngize endlini yakhe ngiyabona usho ukuthi useshintshile umqasho la ehlala khona usehlala komunye umqasho uthi mangifika kulomqasho hayi sehlathini wemali uthi alazi ihlathi uthi uyabona nje inhlupheko nje usizi nalo lumi lodwa uthi kati yazi lala leziko lazi laba mthuqasi ngoba nje kwakubheda ngempela uthi ngithi mina ngibone njengomuntu osifazane uthi ngaso isikhathi bese khona nebhizinisi ebengise ngiliqalile ke esikoleni sekukhona into engizenzayo esikoleni ezenza ukuthi ngibe nemali ngithengisa and ama customer ami esikoleni ethengile the day I had money uthi lo mfana lona mind uvele bengibuye ngimkhokhele nerent dala bengimthengela ukudla lo mfana lo ungigila nje vele bengimenzela izinto ngayo le mali encane enginayo enginikwe ekhaya uthi enene umfana makafika lana untombazana ufika nje ikatelele eziko uthi avele ahambe ayothenga izinto ayothenga ukudla athenge nenyama uthi bafry inyama athenge no KFC just ukuthi kulale kudliwe azama ukuthi alungise nanti ihlathi lendlu afike kuyona uthi ke abese ethatha le KFC ayithengile nalezinto ayiposte ku status sakhe athi ngiyabonga indoda yami ngithengele lezi zinto lezi uzibonga yena uyena indoda yakhe ngoba phela uyena oyithengela athi guys athi ngiyabonga indoda yami ngithengele lezi zinto lezi uthi bese kulelo sonto lele eqeda ukwenza lokho indoda yena usephindele rest ihlele emqashweni ithi ibhale imthumelele message imtshela ukuthi ngeke izibe available from Friday until Sunday makathi ayifonela indoda ivala ucingo makathi ayifonela umfana uvala ucingo makathi amfonela umfana uvala ucingo akatholakala azatholakala ngomsombuluko makatholakala ngomsombuluko utholakala usethumelela lengane yomngane wethi message ukuthi sisi ngicela ungiphe imali ye rent anginayo kanti ngapha abakuboka mfana ubaba umfana ubemnikile kuboka mfana utsheliwe ukuthi enene simnikile lo imali ye rent unayo so ubaba kamfana umnikile umfana wakhe imali ye rent kusho ukuthi umfana uyithathile imali wahamba uyiphuza namantombazana wayivithiza Friday Saturday Sunday vithi yaphela wayibhuqa aphela imali so manje usefuna futhi yona lengane le umngani wethu ukuthi izomrescueisha hello izomrescueisha okay bese ingane le umngani wethu uthi hayi ngivele ngixakeke guys ngivele ngazi ke manje ukuthi ngenze njani uthi hayi yazi ngivele ngiqoqa imithwalo yazi ngiyiqoqa imithwalo yami yonke uthi ngihambe yazi ngivele ngiyogibela uthi alokho engilandela uyangincenga ucabanga ukuthi ngizohlala ngingahlali ngiqoqa umthwalo yami ngihambe ngize ngiyongena ebhasini angibone ahlale ayidabukisise la engibhekile ngiyongena ebhasini uyadabukisa uthi nje ngithi unoche uthi ngihambe umngani wethu ke uthi ke angithi ke uqoqe yonke imithwalo wakhe ojosaka bakhe waphuma washawa chitha wagibela ibhasi wahamba uthi umfana ke engasadabukisa engasamncenga wangena ebhasini wahamba uthi ke esikoleni ke usizama ukuqoqa amandla ke manje ukuthi ashiye umfana abone ukuthi okay yini engizoyenza ukuthi ngikwazi ukuthi ngikhohlele umfana awuthi ngivele ngiqome omunye ozokwazi ukuthi avale isikhala sakhe uthi nangempela amqome omunye umfana uthi makamqoma lo mfana hayi uthi nje baqale bajole but engakalali naye uthi how hayi umfana aqala benama red flag uthi kuze umngani wakhe not umngani wakhe bese but umuntu abafunda naye esikoleni azomtshela athi enene yazi indoda yami iyagula iphethwe iSTD and manje nje iyahlupha ijola na wonke umuntu la eRes uthi makangikhombisa isithombe sendoda yilo mfana engisanda kumqoma uthi angikwazi ukuyitshela lentombazana even though we're not friends but siyakhuluma ngikwazi ukuyitshela ukuthi wemngani nami ngiphakathi lapho ngomunye walabo babalayo uthi ngaleso sikhathi ke umfana into ayenza kumina wejwayela ukuthi ke
angibize umfana ebusuku ukuthi njalo nje mhlawumbe ngo 1 minute to 12 or ngo quarter to 12 midnight umfana ngifonela uthi but ukuqala ngangingananga ngithi enene kwenziwa isikole but ikhambe ngibona ukuthi lo akafuna ukubona ukuthi abonwe nami emini ufuna ukuthi abona akafuna ukubona abantu abanami so umfana ungenza isilimo uthi kuthe ngelinye ilanga ke umfana angibize ebusuku uthi ke bese umfana nje uthi wayengeyena umuntu owe intimate nami uthi enene so uthi umfana angibize ke ebusuku uthi makangibiza umfana ebusuku ngitshele ukuthi okay ngizobuya esikoleni ngingagizi because ngifuna umfana siqale nje naye eshaweni sithi ukuyibhucunga umzimba sithi sisuka lapho sibe siyembedeni uthi umfana hayi mangithi enene mangifika kuyena angifonele futhi sengiyazi nje ukuthi hayi ke ngabe ukwara 12 ngiyafonela uthi ngifonela umfana uthi angizi uthi ke bese ngiyeza ke mangiza ngifike ngimtshele ukuthi hayi umfana angigezanga sambe nisogeza because bengibhizi the whole day namhlanje ngisithola ngesikhathi sokugeza abesethi umfana ayihamba ogeza wedwa mina ngizokulinda la uthi ngigeze ngiqede umfana mangiphuma ebathroom angibamba nginqake athi mfa and ushaya into eyodwa nje bese uthi umfana makashaya leyo nto eyodwa ngizitshela ukuthi okay kushuthi akayena umuntu uthanda ucansi uthi but mase ngizama ukuhlanganisa isikhathi angibiza ngaso uthi ngizama ukuhlanganisa isinye isikhathi ngibona ukuthi lona nje kusho ukuthi akangithandi ngempela le yantombazane ibiqinisile ulala nawo wonke amantombazane futhi eres uthi nasi sigemegeme phezulu kwesinye isigemegeme ngisuka komunye uguluva ngiya komunye uguluva uthi nkanankana endaba athi umchilo wesalukwazi uthi umchilo wesidwaba athi kuningi athi ke okay bese ngoba phela umfana naye lo hayi uvuthi umlilo namalanga bephathi not njengaloya oqala uyazama nje ngoba phela uthi 1 and akanandaba nami into enendaba nayo imizwa yakhe mase yena esethululile akabe sanaka mina ukuthi mina ngiyamfuna yini okwesibili bese njalo bese ngiyahamba nje fika thulule bese yangixosha uthi akwenze ke kuthe ngelinye ilanga untombazane lo futhi angitshele ukuthi yazi ukuthiwa enene lo mfana lo untombazane lo abafunda naye esikoleni kusho ukuthi obejola nalomfana osehlukene naye abesethi kuthiwa ugulisa amantombazana amaningi lo umgade unesifo ungamqomi if uyakushela ngoba ngizwile ukuthi uyabonakala naye athi untombazana ayikhuleka sesikhuleka njengoba wawungibonisile nje eqalela ngeke ngize ngidile naye uthi hayi phindo shaya ukwara 12 1 minute to 12 umfana phone uthi nami ngase ngazi uthi ngiphuthume khona ngiyothi ngibonwa yini ukuthi makafika lapha nafike futhi umfana amuthi nje vovo liyakhipha vo uthi makaqeda lapho umfana bese futhi enza into ajwayele ukuzenza athi sesiqedile angayenza into ka2 shaya u1 wakhe abese yamcela usisahambe uthi kanti uzothi makafika ezwe engathi isigezansi sakhe sevutha umlilo namalangabe uthi fufu but vutha lokho kungekho right uthi akayinwayi uthi abone naye ukuthi hayi no umfana umthelelile ngeSTD uthi phuthumiyane ehamba eya kuphi eya eclinic langa kubo ukocheck ukuthi kwenzekalani enkomeni yakhe makafika lapha enkomeni yakhe bamenzisa itest yomchamo bamcheck uthi bamthola ukuthi okay unaso isifo socansi baqede emva kwalokho bathola ukuthi uzithwele bathola ukuthi umngani wethu pregnant wow uthi hayi ngivele ngingazi uthi ngaso isikhathi ingana ngiyifuni uthi not futhi ekaloguluva uthi not ekalona because lo yilona phela nje ongibiza ngo 1 minute to 12 midnight akangibizi zonke insuku ngiyazi ukushutha akangithandi uthanda isigezani sami uthi athi uyazama uzama ukuthi aske uthi ngaleso sikhathi kunomfana omshelayo okade amshela kodwa lo mfana nje ngathi mubana akayena nje akamubi kakhulu kodwa nje akayona itype C yakhe uthi ngaleso sikhathi ngiyazama ukukhipha isisa sikhipheki ngiyazama ukwenza konke uthi ingane ngiyifuna uthi ngiyazama but ngiyasaba nami because angikaze ngize ngiyenze lento uthi ngixoxela abanye abangani bami uthi bangitshela ukuthi nje ungayenzi lento ungayikhiphi ingane uthi nangempela nami ngigcina ingane ngingazange ngize ngikhiphe
uthi ngingayikhiphi ke bese ngiyamtshela kumfana ukuthi mfana ngizithwele umfana bese eshaya indiva uthi futhi leyo yona le ntombazane le ebeyijwayele ukukhuluma nami ithi engathi uzithwele nje and ubonakele ngathi ubuhamba nalo mfana ngabe umithisa yena ngoba umithisa isikole sonke and akanandaba nazo zonke lezi ngane la iRes athi avela sikhihla sikananda athi yebo mntakama ngimithisa yena umfana waso sikhathi uyaphika yena ingane akanasikhathi akafuna athi hayi ngithi ngipregnant ngivele ngidecide ukuthi okay ingane ngiyayigcina decide ukuthi ngiyayigcina ingane uthi kunalo mfana khumbula ukuthi nalo mfana lo engim-introduceile kuleya episode esidlula kuyona ukuthi uyamshela but akamthandi umfana lo kamshela nje ifika la iRes but nje ayikele umuntu uthi aqale kudadewethu manje anike iattention lo mfana lo obemshele ngamthandi amnike attention umfana amnike attention umfana naye ayitholi aqhubeke nentombazane ukuthi bavele bajoleke akakamtsheli ukuthi enene uzithwele uthi bajole uthe ngelinye ilanga engakalani naye umfana intombazane lokhu igula kusho ukuthi nama morning sickness umngani wethu amshama morning sickness yamqeda asuke untombazane emva kwalokho umfana amphuthumise esibhedlela njalo nje makagula umngani wethu indoda ikhona yamnakekela umfana lo nomfana lo ufunda unyaka wakhe ogcina iRes imnakekele umfana uthi hayi umfana lokhu ubuza kanti uphethwe yini uthi ayakakwazi ukumtshela umfana ukuthi uphethwe yini uthi ngelinye ilanga abese eyambiza umfana athi uceleze la eroomini lakhe khona afuna ukumtshela yona uthi umfana athi indaba athi khona engifuna ukuthi ngixoxe nawe ebalekile abese makafika umfana uvalo uthi untombazane liyangisho uvalo lingithi inkamfu uvalo uthi mali inkamfuna uvalo ngithi mina okay so into ekufanele ngiyenze ukuthi ngimtshele lo mfana but angazi uzomtshela kanjani because ngiyasaba uthi ngiyasaba uthi okay fine abese esuka emva kwalokho umfana athi ngiyakubona ukuthi khona ufuna ungitshela nebalekile and ngiyakubona ukuthi uyasaba if unengculaza ngicela ungitshele because mina ngizokuthanda noma kuthiwa unayo ingculaza if kukhona uzithwele ngitshele uma upregnant ngizokuthanda nalowo mntwana wakho if kuthiwa kukhona izifo onazo or khona inkingo onazo kini ngicela ungitshele because noma kuthiwa une cancer I'm gonna love you the way you are athu sisi amlalela umfana abese qonga isibindi usisi abesethi okay ngoba umfana usemnika iplatform yokukhuluma uthi avele amtshele asikhihle sikananda athi ngipregnant athi umfana ngizokuthanda nengane yakho ayike umfana inangempela amthande akwazi akhulume nengane esiswini ingane yakhulu umfana uyamnakekela aphanthile umfana abuza uthi ingane kabani abese yasho sisi ukuthi hey yale mgulukudu lo obuthana namanye amantombazane la iRes umfana usho ukuthi abe nokudina ukuthi like all along ngiyekile mina ubhizi nalabo abantu laba who didn't care about you hayi nangempela aqhubeke kodwa umfana abuya axole aqhubeka imthanda intombazane afika azomvakashela amphathele izinto ayithandiswayo amphathele ongcamnceni yona yonke inhlobo kamncamnceni ungayicabanga ambrushisisa lokho embrushisisa akhulume nengane until ingane zizalwe mayizalwe ingane ngoba phela before ingane izalwe ke nayo into ebalekile umfana uyasaba ukulala nentombazane because phela manje uzithwele ucabanga ukuthi khona into ezokwenzeka enganeni abese umfana makalala amtshela intombazane ngoba phela nayo manje pregnant iyabawela ukulalwa athi ngeke kusomela ulale nami umfana athi ngeke ngilimaze ingane athi funeka ngilale phela because ukuze ngikwazi ukuthi nami ngivuleke ukuze ngikwazi ukuthi uthi hey ubhuti lo uthi ngangiqala ukureach orgasm ngale ya level uthi hey uthi umfana he knew what he was doing uthi ubengenza le frightened center ngiphethula ngishonise phansi uthi nesisami uthi ngingena ndaba ngitshela nje ukuthi wemalo kuba lo mfana ngingamqoma ingane eqaleni uthi umfana maseyibelethiwe ingane iphuma ingane bahambe umfana ngoba phela manje umfana usefuna ukintroduce intombazane kubo abesefika kubo kamfana untombazane umfana athi ingane yakhe umfana is introducing a girlfriend yakhe nengane
and u-introduce ingane as if ingane yakhe. Umndeni futhi uyamukela ingane, uthi ingane iyafana naye. Angithi ubelokhu efaka izandla nezingalo nawo konke, so ingane iphuma ine resemblance yakhe. Uthi kwimanje abantu bakubuka umfana bayamthanda uNtombazane, bona benomfana sebenomuzi. Uthi umfana manje kule nyanga kulo nyaka uplan ukuyoqedela uyolobola kubo, uyokwenza izinto eziphelele ukuze bashade, kodwa uthando lweqiniso walithola. Uthi ke manje ucela nim advice ukuthi akasho yini kubo kamfana ukuthi ingane akuyona yakhe, ngoba uyasaba ukuthi ngelinye ilanga bayothola ukuthi lengane akuyona kamfana, kodwa bona benomfana they've agreed ukuthi ingane bobabili bazoyikhulisa ezumntwana wabo and uzoba ubaba kulengane. So ufuna leyo advice, kodwa yena into afuna ukunitshela ukuthi ungagive up uthandweni, yena umtholile wakho umuntu omuhle. Uthi ngimculele le ngoma ethi ke ngimtholile wami umuntu omuhle, ngimtholile umaqonda nawami, eseminengi leminyaka ngifuna umuntu mina nawe. Kusho usisi uthi umtholile umaqondana wakhe after egudlukile, wagudluzeka, lamshaya uthando, lamgqima ingozi engeqwantwala, kodwa kusalayo umtholile umuntu omthanda ngokweqiniso, othanda nengane yakhe unconditionally, who's supporting umntwana wakhe up until today. Ngiyabonga ke guys, nginithanda, hooray.